Karamat doa mustajab Allah akan beri kepada wali kutub Al-Ghaus. Dia dikurniakan Allah dengan maqam kun fayakun. Maknanya barang yang ia kata jadi sungguh. Dia kata begini, jadi sungguh. Itu antara karamah 20. Tak percaya cuba tengok, cek dalam kitab apa dia? Minhajul Abidin. Bahagian belakang sekali ada sebut. Karamah yang Allah kurnia kepada wali kutub Al-Ghaus. Ada berapa? Baca dalam kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali. Belakang tu ada sebut. Tu. Termasuk karamah selepas mati. Ada juga. Okey, kita sudah pun mendengarnya ya. Perasan tak sebahagian daripada mereka ni suka sangat cerita-cerita wali, kan? Kuliah-kuliah agama mereka ni asyik-asyik dengan cerita wali. Dan saya pun tak tahulah kenapa. Bagi mereka Al-Quran, hadis dan juga topik-topik yang disampaikan oleh para ulama muktabar tak best. Cerita wali juga best. Dan wali-wali mereka ni bukan biasa-biasa. Kalau kita dengar makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Dan ada saja wali yang boleh buat kerja-kerja Tuhan. Sebagai contoh kita tahu adanya wali mereka yang kononnya boleh mengurus alam. Padahal selalu baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb yang mencipta, mentadbir, mengurus alam ini. Tapi ada wali pula yang boleh juga mengurus alam. Jadi dalam video tadi kita dengar ada wali pula yang ada ataupun diberi makam kedudukan kun fayakun. Kun fayakun ini khas bagi Allah SWT sahaja. Yang ini kun, jadilah, maka jadilah ia. Kan? Sekarang wali pun ada. Nampak tak? Kalau nak kata syirik pun boleh juga. Sebab sesuatu yang khusus bagi Allah, tapi makhluknya pun boleh juga. Tapi mereka tak akan kata syirik. Sebab apa? Allah yang bagi keistimewaan tu. Kononnya. Okey, baik.